Ngarungpung Baptist Church way Jubilee Diamond Jubilee li Razangaya tum Saikorale Jubilee Rimparum say we Kayashi Ngia local pastor Oda Samuel, Reverend Samuel active salak awli unique salak haya character rag zang Jubilee sare nana speaker samilo imayai speaker kya rakla namang re topi kya rakla khni re ana ili team kamiya tamli hi hangping gai ne another in a deletation go kuyakhana ojawi arahi magataping ba katha ga hekla da phaning re eva taping mathala ga na thaida ngasora ha ngayura ha jaida eva ali leshila ge ngasol ngasongai lage kharjan la sangai lage iu uga khanang atamli Ali Kharjan saga paisor iwi problem la solution miga shapa tada awili shapti to live a light-hearted person light-hearted pastor akhane da shan kuye janing sie nawe atamli Jubilee ajina ka khnia samang da khle ni chewang home illicit ke chui bang ning sie area hiwi kongnai pastor ping ka tong la rajang de le na tum sai ko de le iwi khya ke si ring phan phong sok de le isi aunga ning sie ram hiwi aunga hangbu ping kala yor la ping ning sie na tum we ka chi chawi ram ne da Leshila gaina hanung de khalene simkhuli kharjan sakwilo ababa apangra maingrali Jubilee atamli kharjan sakwilo laka rimphala gaina nawi khalaibam chili hanba lishitlo hilirajang gahaya kharnau gchungka atang idum silent naina khayagisi phongso gaire Jubilee hi changai lagaina magajang khale haire atumi simpur saikor lila chingri gai tasung mirono kala atumi manglala chingri ngasamrano idum saikoraba khari ngaina Jubilee hi samgaphangne thaka itu merimpang ye mana khabai topik maning tu ringpang khabai topik maning tu da aring ya ba menengai la ka khang mila serious ala kaina biblical argument ba masamre kha mi gaya topic Jesus Christ hi kajana iwi Thotchan we prohone the Tashin Willow Hanung Sangai. Jesu Christ he iwi simkurwi Thotchan we prohone the Hanung Sangai. Jesu Christ he ram hiwi Aunga liba ram hi mayon gawai chiba maire. Ha Aunga we proho jiba Jesu Christ ne. He tasting queen sangai. Choir member being natum sai kodala na we akon kamata na we manglawi matukangai ningai le saka na we thotchan li Jesu Christ mazanga ka na we akon kamata ji are masare juwi bangai na aju Jubilee hi Jesu Christ hi itu mai mirinui
ทอดจานที่วีโปรหลักเกยกิจฮีอิตุมมุกสามันนิ่งมันเนี่ยเที่ยให้ได้ใช้ได้ก็ renew ซะเลยเอเรียที่อิตุมอินะไกด์สังเกตอิตุมก็ต้องจีอะไรเงี้ยเว้นหัวพงแล้วก็อาคมันก็ทอร์ว่าช่วงเดียวท็อปิกฮิวเอลงลีอิตุมมาจุกงรุมเร่ก็แล้วก็จะจะเวอุลงลีชิดก็สังจีคือมีโลจุบลีขมยอนเฮมยอนพะมุจิไปเจอจากนั้นจุบลีมยอนเร่จากข้าก็สังก็เสียสัลก็เฮฟริบรารำเงเลยฮิลีปั๊มรุมละละเจอจลีมังรุมขรรมีจังข้อคริสเตียนวิอาจำมักชื่อมีจังข้อเจอจวิอาเยลีกระจุงกระจัดเลยข้อช่างละละเพราะนั่นลิมักเทยมีอยู่กระจุงกระจังข้อเทียมละละบริบรันนั่นลิเพนัยสันละก็จัดกเลยมีจังข้ออาตุมไซโก้ระลิละจุบลีฮิลีรังรุมสักมิโลสินาลุปาลาสมังสักมิโลรักจังจุบลีลีรังรุมก็ให้มีไซโครลีมังลาวิขมทุกที่สมังสักมิโลก็จีเชิร์ชวิเสียหัดละเชิร์ชวิเสียหันเนี่ยใช่นะจุบลีฮิบอิสราเอลนอปิงบ่าจุบลีราชวงศ์ไฮเรจากก็อีตุมี presentation ที่ว่าริมพายมีงรกไปจีโอกติวีไม่มั่มีอาการนี้จุบลีลีคิดก็มั่มีละฮันนุ่งฮาซีจ้ะ pastor ไม่อาริฮอนบ่จุบลีลีจ้ะมีกับสุกี้จีเนี่ยก็เลยเล็กโตคุยจงเลย presentation นายา pastor เนี่ยกันจีอาก็มาสมังเสร็จจ้ะเลยจ้ะมีเร่ Jubilee is a time of giving มีพิงลิลริงกับพาจีมังลาวิริงกับพาจีมีไงเร็วมีกระชกตะก็ไม่นะอีทุมวีจูบลีวีนิ่งพนิ่งว่าคิกละจากเขาริมพารุมเซสาชัยรุมเซลุมลาวรุมเซโอ้จูบลีวีลาซารุมเซ other than that Israel now ปิงว่าจูบลีวีเตลือของให้ก็ชารุไตจีเดมรำเลยจีเนี่ยจุบลีสหายไปจากก็จำนับเป็นว่าชาร์ตาวละอีวิรำเนี่ยอีวิงอะไรเนี่ยเดิม possession มาเลยมันเนี่ยอิสราเอลวิทอดลิบะยีร์ตามีก็ให้ก็จะวิรำจีไม่ยอมจับไปมันเนี่ยไม่ยอมจับไปมันเนี่ยจีจันนาเขาเดสินาลุปาวัดเขาเดยอร์ให้สารละจีน่าเดรุนลิสิกิจิเนี่ยงตั้งคุยกี่จีเนี่ยเอาไว้จีน่างรับปิงนั่งตั้งคุยไปข้ามึงตั้งมีธุระจักรจิงกุมหังพังงาลีเลมันจีรุนลิสิตกี่จีเนี่ยโลกให้ปัจจุบันละจุบลีตั้มลีหันเหนียวเลยอีบจังจีขจันจีมาจุบาลก็อีวิลีทัด decision จีลักตะเลยเรื่องจีจีบอกก็หังละหังสักละแกก็ history ก็หังมันเองข้าอินะจุบลีลีริมพาไม่ถึงจะคิดละจะก็ liberation อีหิปะฮี church ก็จะวิลี adopt สังสงไง liberation ก็จะวิก็ขลัดนิ่งขันขังสักนั่นลีก็จะก็ท้าปังฉบับกันนะนั่นลีนรกให้ having stubborn habits มัจฉริยก็จะอีวี stubborn habits จะก็ addict สักให้จำสัตว์จำลี addict สักให้ก็ไม่ก็จะลี addict สักให้งั้นรุ่มพงลีว่ากัวเทก็ใช้ตระเขาไม่เลยมันจะใช้ไม่มาสงสารนี่กัวเทมันนิ่งละตลับจุลี addict สักให้แล้วก็ตลับจุนี่อิลีก็จางสักเด็กเลยtobacco products he much horror la ili happy
chu chu ho ngai ge ji ka doctor na ba na chi ma chu ho ka surely na cancer ga za re ka ta le la pha ta kui hai ga pan dukan li ang ning hai nga ning stubborn habit mấy cái gì cái chỗ cái chỗ chẳng chấm khổ chỗ cái gì cái chỗ mấy cái gì chấm khổ gì hay sao đâu sor cái thấy mi im mà sor rồi mà hi trong habit ko habit in the power sao là cái power cái sai cái theo cái mà sor sang cái mili mà hang hang thật là hang phần lông cái gì đó cái sor cái ngay mi là lệ đó sor cái lại luôn là cái bàn được không rồi sor ngay sor calm I don't know really do we habitually how the break her we relationship nani we do along actually we jubilee hili ran what hai re here jubilee hili ba kisar cái này cái này nani nasi we simple we thought change Juwi Jubilee jili ini break her ngache hai re ki jini ga or chimani ga nanau mayara na hanung la ka nanau la bu na ava wali siasa room se da hangkui la ga simkul khang che khra Jubilee atamli ner ga haya phatopli chang da khle ki juwi ka khlata atam juwi liva khali cái sự bình lý phát đốp lý cái sang chỉ xả lông hàng thay, ha, arriva idung phát đốp lý khi bác không lên này, phát đốp lý bấm được khali bình khi bác khi bác lên chắc có, ô cái tiêu ý sinalupana, bang sập sát phi gai, phải sao cái phá lý, corruption lý, phát đốp lý chẳng gai. Vì sao cái sao đó, ili nở cái cái gì cái thằng băng sập à khana, chỉ biết với băng sập chứ na. Anh phát tốt hi về này cái thằng đó liberate sao cái này, liberation message. Hi mà chung sang ai chứ co. Ini jang biblical message ở ngay à pung thara mà tụi là kipa cái mong cái gì mà I know it. Nó kipa cái can khana chứ mà કોઈ mà kha. Jubilee hili, Jesus Christ iwi simkuru thot chan sang sagre. Kiwi bangla jaga 1960s li, ngarumpung church hokopok atamli, Christ jang laga, Christ hine simpung sal laga hopok hai ne. Therefore, church rai gasangi Christ jang laga rai sang hang sak ne. Church we furniture donate sa gai Christian na jang mi da donate sa hang sak ne. Sina lupa ramnau pingli timpung liwat kasali lay kasali katam kashili kya raisang da legla it is because of Jesus Jesus Christ we saw kami mangai na ram nga lehi raisang kangasak ne therefore Jubilee na paniunda kalay baba Jesus is the Lord of Ngarumpung's history Ngarumpung Baptist Church we thot chan li Jesus Christ hi pro ne pro ka chui ka khalata ili khamunga khawa ina simkul munge ina ramhi munge ina church munge ihi akhawa sai ko og twili kha ili khamunga the Lord of my life. Iwi mirinli ili kamunga mileye. Kutam now being metric thada kalebing, class 12 thada kalebing. Atumli lahanglo. Aya in a rihawi isi trinal lila in a message illustration na kahangai ne 12th fail ke hi IPS Indian Police Service IPS sam ga phanga miya kana awi real story hangai ne
chỉ số mất chân là lại đi cái tâm chỉ số chân là cái lại đi cái tâm chỉ số mất chân là ba sa cái ngay cái là chỉ số chân là cái ba sa cái ngay Vikran na khang reo film ji ali IPS real life story ne no we documents li class 10 li first division sampang hai 12 li third division sampang hai kiwi bangla na hang lo da Vikran li khang han asi chairman board round sal ko ali interview sa dakhle ne an nga han ka ji iram li ba first division sang ba phang ping ji not sa laga pass ka san ne iram li ba third division sang ba phang ping ji athuma not ma ka sa mi ne da ji an hang dakhle ba I not ma sa ma da third division sang ba phang ne not sa sa si di first division sam bangi jine 1980s li ukruli you he introduction fu ko iya moi ukruli ava van na jang naw ra ping li pasa ko window li jang not phung la ka porikha window ji jipi ta da yang za de khle avu vana anawi porikha jili not supply ijiga thai jo ukruli you school KTL jili auxilium da ho phoga tamli ne ya imathem ne ili jong khanang na ka jong jiko you lead the spine hili jong ting da yo isi tangkul ngalai hita da isi future ba hili ku bhai re nation na ka shiman nga sagre jaga no thang saglo ji de generation na ka shiman gai de yes ariba ka teo ba hopo gai re ichi ma ba ka metric tha da kale pingli 10 12 tha da kale pingli iwi shalam hang milo ka ti jawi ka thai na third division la pass harano first division no chal ka pass ka samma ka nam ne dekha unghang milo porikha ji jisu jang la ga ning ga thir aina nawi ga them ji ka bi khwi la ga pass harano ga ji ka hang milo jisu christ hi ogtuli ruhi ke gospel ji palo Ali John the Baptist na rihik miye Jordan Kongli mata kha kahaya ak rasok hai kujing ramli akhona ka shaye hi iwi khlum naw miya rakho ina aliniang ungla ke dahang ko Jesus Christ the Baptist sai ke ji Jewish historian awi Josephus Hoda Jewish historian bana authentic sai he masungai ge he proof mi gai ko Roman historian awaming Tacitus Hoda ana 116 Christian era we atamli anala history ka gapili Jesus Christ hi Jordan kongli ruhike ahi verivra we now mayurde ka chi kapiko ka temping na Jesus na cross li timie ringluye ka chi vereshina sem ga khui maning lakmane ka chi kapiko commentary palo Tungkal palo, cui maramli Jesus Christ hi ti ringe ahi awi kerjaan hi, masungai ke hi, ke tim
thada kachik tha variation the same ga kui mani mane. It is a true fact. Katang kat raso kahaya kerjane kajihi. Dispute sak vai malay mane. Dispute jaga bichar sak vai malay mane. Argument sak vai malay mane. Kala research salaga hi ngui lapai ke jui research sak vai la chaka malay mane. Church we thought chan shit ka sanga ping li ki hangula jaga Jesus Christ wa ring shok ka hai thili be thou faithful unto death. Hey Jesus Christ hi ring shok ka hai ko ring lui hai ra ko ka jingli ka hai ra ko chui ba ngai na Jesus Christ li shit ka sanga ping be faithful ning tong la kai na wi shit ka sang ji ning tong la kai na Jesus Christ li shit sang lo chui na hop hop la ka atu rasung da Varishi katung kahi Rarsang Mamandale. Tingum Shandale ishit Tingum Hampa Kaire, Hangturu Kaire, Hangshini Kaire, Jubilila, Mayon Pam the Kalene. Revelation 2:10 Hang the Kale. Be thou faithful unto death. Mati kati vasung chauda na jishuli ning tong la kai na kwisang la ka ring lo. Should we? Idum makui can we? Idum makui shabra. Peter did. Paul did. Peter ba kwisang hao. Paul la kwisang hao. Ka Rela kaina, the first night, Jesus Christ li bichar salaga, hipping hi ka jadam jili, Peter la yam kawai sako. Peter yam kawai saye. Jesus li ka sang ka jingum ka thum jing ka sora ka haine. Thala la, Jesus maring sok rang la kain tangda ba Peter li awi shit ka sangji faithfulness di doubt sai. Thomas la doubt sai. Thomas la nimong Jesus Christ na ralo iwe kamahi sing la ka yang lo ka jena mayai my Lord. Iwe pro the kahangji Thomas ko. Disciples ran away. I was talking to Tipping, Kashikaba Yam Hawe. But resurrection with Tili, to me, they realized, oh, Jishuhikatang kat ring shokahaya. Very jine. Prohojine. Stephen, the first very martyrs, the jang commission with one tikamihi, shoke. New Testament church li Stephen hi Paul lake Kurjan di sarai. Itu mo yatam lila katung ka Jesus Kristo wibangai na kuringai na may thot ta kahai may ay na rita kahai kap thot kahai sat thot kahai kachot kachang phung kahai athum ji Jesus Kristo hi iwi hui kamia palungai. Aton dengcang acakum Maitay nawaka si awi aming ji I mga hankuiture ayatang ina kerjan kasali hange meeting ji raka gajaina wakau rada chatale lagana Jesus Christ li shikasanga mila ma na vara jagana li sathadra jana satat khalailo iwa jisuli imathirang kain tangda I much horror maraga juwe wangaina Manipur lila shogai re da jita da kamashung wang ti gahaya
ที่มีกระเชบปีจังให้เรดหังไง Psalm number 116:15 จิลี reminds us rivra hiwa shit ka sangji uglung li le hai re jai ka ba ili iwi shit ka sangi rivra na ili thangati the watchful eyes I baptize ha thong hon wi ai na I church li active members sa pho ka hai wi ai na I wi amingi kharinga lairikli iwi aming lehaugada ili vrivrana thangkachi the ili with his loving jo shafti dilim thala ya loving leshi lagaina watchful care of God's eyes Rivra we legacy leshila kaina ili thangji da yang jing da lei ngasun la ngayala vorena ili control salaga iwi mirin hi sem da le atazang wasung da straight to the point watang khabai ke jihan we alungli ke jihan le ngasak da 옥 트윙 석들래 지키 방글라저가 히코히 이버 파이살레 당원몽 뻥샵레 저거 미고 뭐봐 이위 루이 그종 걸레 시나 루파 그종 거지 걸레야 땀질리 뻥샵 걸레고 미고 뭐봐 하 지빙지 심한 당원 이위 뻥샵 심한 저거 이싱라진 나 dumma 모양아이 Yeah. Oh, tuili iwi pangsha bajine. Isina lupa singda lelaga. Ihi pangsha kalene. Ko ji shimana yaka og tuili iwi pangsha malay lui mane. Iwi mirinji varivrana control salaka. Ili control saye. Jo kakhani ali ili ring sak sustains ring ba khang sak nga thor ka ji da thuyang I ring sa hi brifran ring khang sak ne tang khamang li yu nga son no chung kha I chi tha da ka thei sam bang ko yu tha ta phaning ga jang kai ka ba experience ma sa rang re I ba experience ga sai Ili wasak rumah ka nga thorsong ina telephone sa ga jay na awi telephone ji ring matsat salui jay na miya ka na rasing kui laga singa kui pa jila mobile a khawa ji thi hai re ga ji magat hai khong hai da singa laga katao arui lama thirang khiu bangla jay na awa ka pi we na thi hai ra sai ili ji Yo abo thiai re de kahang ji gold spine pasang makui ne man yo very rajong ila thang ga thire iprevo inila le shiring so pom de le thang ga mathang ga anari pai inari pai so no bing ring de kale aj pastor I thum ka tong hi jubilee li ra tang de kale I thum ka tong hi thang ga mathang ga ba thire Ara ring de kale hi nana no ipang sabai na kharing nei jaka you are wrong kan nali Jesu Christ na ili ring khang sak ne ili ana control salaka sustain sak khang sak ne khak sui khang sak ne he owns me I wi baning mane iwa thar jari hai re iwi phasa hi kama khao sai papa mang papa laga ka chang sak laga thak ta thire je in da this is my responsibility na sari thar jari ye na sang laga ka jati mi na ka hawe mathaye ti da da chat ngai ka phaye na na ma khao to de na chat re je la na wi ning no over shipping Jubilee rag zanga idum sai gor aring ya no we thought chan jili
Christali kali ki jagali hosang regla akashi jaga miyang lo jaw. He owns you. Christian nali owns kasane nana ali own kasamani mane. Therefore, Christian wana ulung kathayane bichar sagi ki jiji ane. For he alone is my Savior. Ilikan migi giji ithya laga I pasahi bao githili kanaure kha kating ramni katang ma khawai wagi giji arui ina sadakale he will summon he will bichar leye. He will summon leye. He will bichar leye. Ji prohona control saye. He judges all things ana bichar sadakale ne. He was the king of Israel. Israel we aunga sasaye. And he is still the king of ours. Arila aji itumui. The whole world ogati katong hi very rawi pangshap na mungda kalene. Without him, nothing was made. Amazang la ogatu ili shokta kalay katong Amazang la saga hai akhala malay mane. Amazang la ringwa kangasak sustain sa kangasak ji malay mane. Because itumli awi pangshap na create saga hai ne. Kaga mortal pasa ogatu hili kasanga mortal being jaga chiga paya pasa. Iwili machiga paya manglawi pangshapaka vrivrana ili nap mi haidale ili ngarumi de lay gaji this is the guiding power predestined preordained consummation preordained sagahaya akatangawi angatang akatangawi kupkasangwi mirinwi just wakatanga jiwi atuiji kigla jaka ihi varena kasemne jena iwi mirini vareli ngasoda ringre aring yala Christ is the head of this church we akuijiva prohone Westminster we confession of faith tili in a kotha chapter 3 we article 1 li hidada kapi haye God from all eternity how ka phog we na varivarahina did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordain whatsoever come to pass. Sang hai gatong hi verivrana para the same gai pingji very good. Ila phai phag vai da itung iba same sir hai da atung chili ka pi hai dale. Chui ating chili Chapter 5 we article 1 li hidada continues haye. God, the great creator of all things, katog hiwi kasangva hina dot uphold. Hidada control sa laga khalene, uphold sa laga khalene, direction mida khalene, valo salo matuilo gaji. Itum na poa ka po jiwe tisuda itum ni direction mida kalene dispose orders chitaulo the order committee la ana kamine and govern all creatures ogati wi sayur ka tong hila ana mungda kalene action what's ka tong hi ana mungda kalene and all things what's ka tong and everything from greatest to the least học mấy tuy cái chuyện này tiêu mấy tuy cái chữ vào xuống đó pro họ trên đó awi wisdom awi thằng mệt pro we wisdom awi power awi justice
justice 这个没什么亏这里，可没什么这里行了么着？这 our goodness our 可么他这呢 our mercy 这个 look 么上这呢 control 啥那个 I believe he will declaration hili mayaye mashunga da he is the sovereign control of the history of human being mikumoi tumui thotchan he an control sakrane that is why we can have confidence in God even in times of terror today confidently even in time of gulagashi kasok atam lila chat katang lila nang raping nang kaishi da shimkur yao yang ai na ring salala kangatuma kali shit kasanga avujina shit kasanga avajina kajing ramli yang kalaka proholi in times of troubles hikatha trouble kasok atam jili jihan kashabne he kipakla jaga it is God's son Jesus Christ he Jishu Christ ne ana itumli sem kui laga control kasane idum psychorally including Ngarumpung Baptist Church Aceh Nasui pioneer ping former pastor ping former avava ping chikurli aming pisar de lera thi ga hai ping ka tong a chi chang la kha aunga ping la chang hangwu ping la chang deacon ping la chang church worker ping la chang ram hiwi khamunga ping kashura ping psycho rahi Jesu Christ na control sa grane ki ji aringa ya itum confirm sa bulung re the Lord pro Jesu Christ na ram hi mung grane ki ji wi thochan ji ka pi bulung re ji ta ka shimkur ka ji vulila aringa ya mamalaya ka na ngaleng mazar na ka naung ra pingli ngasopam de kle pinga naung ra li hokui laga siasalo jubli ngaya hau phok ngaya akama jubli main jubli ba akama ra re aring ngaya ba sia ga sa adam kuika se ngarumpung simkur ka chi buli sia ga sa aring ngaya ba aya masa sa ka achu sa se akama masa mara jijila jiban de shi ning ro ka aring ngaya ba simkur ka chi buli sia sang sangaye pro ishiwi simkurwi thochanli na changlaga ringwa ngasak milo ringrahai re arila ringwa ngasak milo akama jubli li ishi simkurlila nawi sokamiji share ji samngasak milo iwi nawra pinglila tasung milo lari porkha sada gale pinglila so mirano lei sada sag thai ping lei sa thai merano prolishit kasanga miping nana ogti wi lenga phuli kachatran nali ki pakla da mina thayon ga hai masarano nahi hipahia Jesu Christ we amayuk sada atsak sada chatle kajiji jubli hi we na foundation sang success akama idum continue sase akama he will topic he final idum decision kuirum se aring yava shimkur katonga worship kuinga sa ngai worship kuise kami rajang de layaka na shimkur your laping tang the lega na tumu shimkur ka bam jili fellowship aring ya sia ga sa kwika miserlo laga Jesu Christ hi ngarum pung wi thochan hi wi prohone ishi shimkur wila thochan hi wi prohone ga ji aring ya itum accept sa se
akama idum concluding message let reader shang room li chitse ran som irana